biti organizovan na teritoriji našeg grada i nadam se da u budućnosti neće biti prvi, već će postati tradicionalni i jednog dana, nadam se kroz par godina, da ćemo slaviti da smo članica neke od organizacija, pa makar Eurotransporta, kako bi mogli da se podičimo time da smo sve građana podigli na jedan viši nivo. Da vam kažem prvo o čemu se radi i da vam pojasnim samo deo plakata koji je išao u javnost. Došlo do jedne male tehničke greške, pisalo da organizuje Crveni krst sa partnerom, savezom, odnosno organizacijom bubrežnih invalida. Ovdje se radi o 3 partnera, znači prvenstveno domaćin je Crveni krst grada Subotice, Savez bubrežnih invalida Vojvodine i Udruženje bubrežnih invalida Subotice. Znači radi se o 3 partnera koji su praktično pokrovitelji ovog današnjeg susreta. Suština je sledeća. Želimo da kroz jedan aktivni program koji traje već 2,5 godine, a za koji se država opredelila kao nacionalni deo strategije, znači da proširimo svest, pre svega kod vas mladih ljudi, kod svih naših slojeva i struktura građana o tome šta je donorstvo, šta je zaveštanje organa, šta su problemi određenih ljudi za koje mi srećemo i svakog dana, a ne znamo da imaju nekakav životni problem i ne daj Bože da se susretnemo i mi u budućnosti sa takvim problemom. Mi ćemo danas iskoristiti priliku da nam predavanje stručnog karaktera, ali prilagođeno vama da bude razumljivo, znači svima nama građanima, doktorica nefrolog Stojšić Tatenar, koja je inače nefrolog koji radi našoj bolnici u Subotici, koja je zvanično koordinator za grad Subotica, odnosno Severno-Bački okrug ispred bolnice Subotica, ispred donorske mreže Kliničkog centra Vojvodine. Pozdravljam sve prisutne. Želim da izrazim svoje zadovoljstvo da ste veliko zanuto što ste došli danas samostalno i možda asistirano u ovako velikom broju da čujete nešto o temi koja je vrlo osetljiva i o kojoj bi trebali naravno i vi da se informišete što je moguće više da biste mogli na osnovu dovoljno podataka da zauzmete stav o tome da li ste spremni da budete potpisnici donatorskih kartica. I možda što je najvažnije od svega ovoga da u krugu svoje porodice, među svojim prijateljima, razgovarate o ovome što ću vam ja danas reći. Da bih mogla da vam konzistentno i što koncentrovanije iznesem šta je problematika vezana za donorstvo i opšte za bolesti koje se mogu lečiti transplantacijom, ja ću se potruditi da vam pročitam naravno uz neke dodatne komentare, jedan kraći tekst, a kasnije ako budete imali pitanja vezana za sve ovo slobodno i postavite. Službenim putem preporučeno dostavlja Kliničkom centru Vojvodine, donorskoj mreži. Oni kasnije, kada reše te zahtjeve, znači službenom poštom, na kućnu adresu lica koje je potpisalo zahtjev da postane donor, dostavlja se, znači poštom, dobijete malu karticu u kojoj lično svojim rukopisom ispunjavate podatke. Od tog trenutka ta kartica je, što kaže, vaša legitimacija da ste postali donor i ona je na neki način evidencija i u centralnom kompjuterskom sistemu na teritoriji Republike Srbije, znači objedinjene su informacije o donorima, tako da centri u Kliničkom centru Vojvodine, VMA i Klinički centar Srbije i sad u zadnje vreme Klinički centar u Nišu, svi se informacije su objedinjene u jedan jedinstveni sistem, tako da uvijek postoji informacija o svakom donoru. Međutim, šta je zanimljivo, doktorice, tu da pojasnimo, znači našim zakonskim propisom, koje je prilično dugo, 6 godina je trajalo kod nas usaglašavanje zakona koje je pre 2 godine stupio na scenu i po kome sada i ove aktivnosti propagande se radi, i dalje je zadržana jedna klauzula da i pored toga što ste donor sa donorskom karticom, sa jasno izraženom voljom da vi to želite poslovno biti, ipak se, ako se steknu uslovi u bolničkim uslovima, da ste potencijalni donor, znači nastala je moždana smrt, postoje svi elementi stručno konziliuma lekara koji su napravljeni za to, da vi možete da se vaši poslovni organi iskoriste, i dalje se mora član vaše porodice ili član domaćinstva koji je u najbližem srodstvu sa vama formalno konsultovati za saglasnost. Nažalost, ima slučajeva da član porodici bez razlike na to može da odbije saglasnost.
ova kampanja i sve ovo što radimo, što će se raditi ne sada, ovo je jedna akcija trajnog karaktera, znate, mnogo smo mi daleko od onog da kažemo, sad smo neku kampanju upoznavanja građanstva završili, a sad ide ovaj drugi deo. Ona će trajati godinama dok se svest ne promeni, a promena svesti je u sledećem. Da se donorska kartica ne shvati ni kao obaveza, ni kao opasnost. Pazite, ima puno pitanja. Neko kaže, šta kad saznaju da imam donorsku karticu? Pazite, koliko ljudi godišnje pogine, pa nije niko donor. Znate, vi od takvih događaja ne možete uzeti organ kako ste namislili. Druga stvar, sama kartica ništa ne znači da biste vi postali donor i da bi vaš organ bio iskorišćen. Tu među nama ima dvoje, može čak i da dođe sada koju reč kaže slobodno, jer je on naš aktivni član. Da biste vi dobili organ, mora da se parametri u trenutku pre donošenja odluke o transplantaciji i onom sa liste donorski, kome najviše odgovara, mora da se gomila parametra medicinskih klopi i složi i najpribližniji, znači najidealniji procenat podudarnosti od davaoca i primaoca je potencijalno mogući novi život. Nadam se da sam barem malo ovako približili, objasnio da vidite u čemu je suština te velike dobrodušnosti. Hvala. Thank you for my life. Thank you. When it's good on me.